Mutegeri wetu ndukweje narua inkukugwata ugeni rikone kimubango wetu Weru TV rietwa riakwa mbitagwa Kedi Joy na ningwirigira ni withiritwo wina gitari riega no kirija irio biria biena kiguni kana biena inya mwirini jwaku. Mutegeri wetu narua ndirenda turuge pilau na turuge pilau yetu tumirugire vegetables na tumirugire kiria tugwita coleslaw tayo muthemba jwa salad. Mutegeri wetu ki pilau tugatumira nyama ije nyama ya ng'ombe, tugatumira nyama, tugatumira garlic kana saumu na tutumire njija kana nio tangawizi. Mushere wetu juriaja mutegeri wetu tugatumira kintu twitaga nyanya, tutumire pilipili hoho, tutumire gojet ona karati iriaja mutegeri wetu. Tugachoka turuge minchi kana nono kana green peas na aja twina mayonnaise na gitunguru gietu mutegeri wetu. Aja twina spices yetu cia kuruga muchere na ngakuonera ugatumira spices ciaku twitite na mbere. Karibu sana. Mutegeri wetu pilau yetu tukambiria kuruga pilau yetu na kugwatia riko rietu kia sufuria yeku ugwatie riko riaku ogwatia riko riaku mutegeri wetu. Pilau ni tumaira tumaguta tu twingi kidogo ki kilo imwe tumira isiko o biere ende yakwa itakinya kilo itira kinya kilo ende pilau ni endaga tuguta kidogo tu twingi mutegeri wetu. Maguta yaku jakijaga o nyukia gitunguru giaku no yukia gitunguru giaku ugitange gitunguru na ikio kiu gitanga gitunguru giaku mutegeri wetu gitanga gitunguru ikira gitunguru giaku maguta yetu ya kugwata mwange bwega koroga gitunguru giaku no kie kanya kie gikarungura gitunguru giaku gitani kidogo tu golden brown na kithiro gi soft kana kioro ya nini. Gitunguru gietu ikiwi gitite na mbere na kuya mutegeri wetu na gitunguru gikijaga ou kiria tugekira next inyanya ne ujukia nyanya yeku gitanga nyanya yeku kinyayo no gitunguru kanya kiebwega ama ende gikeja kurungura gitanga nyanya mabwega no kirikana mutegeri wetu pilau no uruge pilau ugekira nyama cia ng'ombe kana nyama cia mburi na kana karuga etena nyama ugitumaira procedure ije kwenda kuoni aja karoge koroga gitunguru gikarungura buru kana kirwa gitunguru gietu no kienderete kuya na tugakia kanya kiebwega no gitanga nyama ciaku ukamake sure nyama ciaku very fresh. Nyama cietu fresh yumite straight kuma kibuchari. Jukia nyama yaku weterete gitunguru giaku kia ukarita maguta jaria jatena kiguni ke mwiri waku kana jaria jaretaga
cholesterol maguta jaria jainganagia mikia tharike gitanga nyama eku no kagitanga nyama mapisi ja manene gitanga nyama yeku o karitie gitunguru gyaku mutegeri wetu maguta jaja jatena kiguni ke mwiri jwaku gitunguru gyetu no gitite na mbere na kuya gitunguru gitite na mbere na kuya no karie buru gikeja kugwata o kigitanga nyama yeku gitunguru gyetu igitite bwega mutegeri wetu gitanga nyama yeku maguta jaja tugereja tena nguge ke mwire o gitanga nyama wikire nyama ciaku ke gitunguru no gitange urikane ukagitanga nyama into cubes gitunguru gyetu igitite bwega no wikire tunje mutegeri wetu ikira tunje kidogo ikira tunje kigitunguru kenda kia bwega na kithirwa ki golden brown kithirwa ki golden brown na gitunguru gyetu gi tayari nande jukia nyama ciaku irio gitangire no jukia nyama ciaku wikire nyama ke gitunguru jukia nyama ke gitunguru wikira nyama riko na nyama ikaeja kidogo nyama ikeja go ikira gacumbi gaku na ukorirwa tugekira mucere jwetu owaja ko wikire gacumbi gakungana kira gacumbi gakungana ikwiritie kuya nyuma ndagika ingai nyama yetu niire mutegeri wetu ukauma o wau uri ndagika imwe ijiri itwijite ibwega sana inkuko gwata ogeni o kairi mutegeri wetu ipilau tokuruga narua oria omba kwithirwa eja onende na pilau yetu itunguru na ndibi kuya biathira na nyama ekuya yukia nyanya ciaku irio gitangire ikira nyanya na ndeke nyama wekira nyanya koroga kidogo no rikane mutegeri wetu nyanya irasima ithire kabisa aja narua ndrenda gwita keki ke style ingi ndrenda kugitanga sa ginger na saumu ke mota kamota gaka getagwa kamota lakini ke meru getagwa gatiri getagwa ka powding mota na iko gaka ikira garlic yeku na ginger rika na bingi bitete kuya ibienderete kuya bwega no wikire gacumbi aja kenda igakima na bwega ende ciakwa itingi ukime mwanga igwatanire
Arafu ujukie ginger na garlic ithagirwa iri rasima ki pilau yetu. Ikira nandi kenda nyama ciaku cia bwega, nyama ciaku cie bwega, na wekira u mutegeri wetu ukoroge no karie pilau yaku netete bwega bwega, na waigua ikigwata kidogo ugekira tu maji kidogo. Maji ni sawa, wekire ruji kidogo. Itete bwega sana, itete bwega u mutegeri wetu. Aja ndina spices cia muchere tacio pilau spices, na spices iria njega ni iji itithi nontu ciena kamwero, ciena aroma. Kwina black pepper, kwina cinnamon, kwina cardamoms, na kwina cumin. Ithi riri oguraga mutegeri wetu, ithi ithiraga arufu yonthe kamwero karia kakathongi gaka konthe. Nandi njira iria njega ya kuruga pilau yeku igutumira cie whole. Ringanga tu kidogo, na ethera wina blend yeku bado no blend kenda ciethera cie smaller pieces. Na icio yu mutegeri wetu, na kinya cio jukia introduce ke mix yeku iria yenderete bwega sana. Ugekira hii nyingi, tutikuruga muchere jo mwingi. Ikira kidogo, rikana twina cumin seeds, owaja twina cardamoms, twina cinnamon, chionde irio, twina kinyaka black pepper kidogo. Mutegeri wetu, irio vyetu vietete bwega, muchere wetu juitete bwega. Ikira tunje kidogo, umie ndagika imwe ijiri kenda yumba kuya bwega. Rikana bionde birio kwenda nandi wikira ki pilau yeku biriau. Rikana pionde biriau. Mutegeri wetu rikana iji njira imwe kuruga pilau. Pilau si mirugire mingi muno. Anto mithemba barugaga pilau yao mianya kuringana na aria baumite. Anto baswahili baria baumite na aria coast barugaga pilau yao mwanya. Indi yetu ni uturugaga pilau yetu. Ombia pionde biria utegutumira. Yukia muchere jwaku, tega muchere jwaku uria jukari. Rikana mutegeri wetu, michere irio yumba kwithirwa ina tuiga kana ingi kethirwa ina tumashau. Tega muchere jwaku bwega, muchere jwaku juri sawa. Ogitega muchere jwaku ou, rikana rishie muchere mutegeri wetu glasi imwe muchere, na runji ugekira glasi ijiri na kanusu kidogo. Na riria ukuruga jutena gintu kingi ugekira glasi ithatu. Muchere jetu jwi sawa, juitete bwega mutegeri wetu, na kinya vingi bionde vietete bwega. Nyanya cietu icietete bwega. Ruga mwanga igwatanire buru na nyanya, make sure ikuya thira mutegeri wetu. Arafu o kinyau urithima runji rwaku, mutegeri wetu, wikire runji. Na no uthime kinyana karia ukuthimite muchere nako, hakuna shida kabisa. Thima na kau na kendo gwata the correct ratios. Thima na container
ĩrĩa ũkũthimĩte mũcere waku nayo. Aja nandi tutekira twiri na nusu tugekira twiri nuntu igukari na mixture yengi ikuijaga ya nyanya na nyama na biu bingi na kinyayo ikayukia space. Mutegeri wetu nandi arunjiro waku enough time rutheruke na rwatheruka taste runjiro waku mbere ya wikira mucere wigwe kana kebio biting'ani ethirwo gachumbi gating'ani wongere gachumbi na ethirwo gwi gintu kingi umba kwigwa kienda kuongera u kiantu bongaira karoiko wongere runjiro wetu nandi kunekira runjiro wetu na rurutheruke. Yukia karati yaku no rikane karati ukamiaja utonya ndene buru ukaja na inya muno no thambitie karati yaku bwega. Karati yakwa ni kuthambitwe mutegeri wetu. Rikana mutegeri wetu tugire at this stage irasima wigwe kana chumbi yaku ni ng'ani kana bingi bionde biri okwenda ibing'ani. Tukwenda gachumbi kanini kidogo sana kapinch kang'ano. Pinch kang'ano na runjiro wetu nandi rukutheruka. Twetege sink mutegeri wetu tuthambie mucere wetu. Thambia mucere umwe jaire runjiro waku ruketherukaga uu uthambie mucere waku. Na wekera mucere waku mutegeri wetu ukoroge kidogo utheruke dakika ingi ing'anona kidogo na runje rwambiria kuwa uthithie twetaga simmering kana kunyianyia alafu wendere na bibingi. Mutegeri wetu turenda kuruga vegetables na vegetables ciatu icio iriaja rikana mutegeri wetu nono i vegetable na utibatie kutherukia nono nontu runjiro ruria otarunjiro ruria ukuthukia vegetables ciaku na mutegeri wetu ukauma au uri karo wau ndagika imwe itwijite itwibwega. Inguko gwata ogeni o kairi mutegeri wetu ingwirigira ndagika yu wethro tena about no kari na gitari riega nandi tugucoka na turenda nandi kuthithia vegetable stew yetu watia riko riaku ogwatia riko riaku mutegeri wetu ikira tu maguta kidogo no rikane ugekira maguta ja maingi tuguta kiasi ki vegetables tuguta twaku kanya kidogo na rikana mutegeri wetu iji minji kana nono minji chauri arafu chia thambua bwega na urite runje runthe itipati kuthura ciina runje nontu minji ture introduce ke maguta oreo itipati kuthura ciina runje maguta jaku kanya jagwate na wetete o tega mucere waku uthithie kiria twetaga simmering nandi kaju wetete kuwa runje runje ruwe ekira minji ciaku mutegeri wetu minji iria itira runje kinya kidogo ekira minji ciaku kana nono ke maguta jena mwanki
na tirunji maguta jena mwanki minji ni vegetable neja na ndagika ijiri ithatu nekethirwo eri na taste ndongi na kinya rangi yayo ukethirwo utira interfere na rangi yayo minji ciaya anini ikira karati eku mutegeri wetu karati nayo umekoroganie kenda yungana cienda gikainga nona ikija go mutegeri wetu yukia pilipili hoho yeku kidogo ugekira kinya nyingi tutikurugira antu baba ingi kidogo sana yukia neyo ngojeti yeku kinyayo utegutumira nyingi nontu ti antu baba ingi tukurugira ngojeti yetu kinyayo tugitange ki dices kenda chingwanana iyo niyo igojeti yetu mucere jwa kurika na mutegeri wetu juiriko na ituthithitie kiria twitaga simmering kwenyia mwanki kabisa kwa mwanki iyo nyietu na iwenderete kuya neo ikira ndene koroga mutegeri wetu rika na vegetable stew yetu itekirwa runji vegetables ikarita runji rwacio irite runji rwacio tanambere na gukoroga ikira gachumbi ukethirwo tumaira chumbi utina problem ikira gachumbi kidogo just a pinch ukethirwo utekaira chumbi ruga vegetable eku ikari oho na finally mutegeri wetu ikijaga oho igitunguru rikana o kaire gitunguru is sacred gitunguru ikio kiretaga flavor irio kamwero karia kathonki rikana gitunguru giaku kijukie no ritobo nene muno ukathugania igentu o gitunguru kina inya muno ki mwiri gitunguru gietu turenda ki soft minji yetu niire karate rikana kinyayo vegetable niire na ishitite bwega cienda gikainge ithano kenda igwatanira another 5 minutes. It looks very nice ni tongi muno na wetete no mutegeri wetu turithithiire itagwa coleslaw nayo jokia cabbage yeku iri ogitete wench cabbage yeku neyo eu utekunidie nyingi muno neyo eu ke cabbage yeku mutegeri wetu jokia no kirita ma pieces jare manene jokia neyo hoho eku gita two strips na kenda ithirwe ikipendesaga kinya kiri metho na irio biria bipendesaga ki metho no ubiethagirwa bie na murio nontu already no thuganirie bie na murio itanga bwega arafu ujokie grate yeku neyo grate tukarati tukai kidogo sana kidogo irio bibi tuti biantu baba ingi na rika na vegetables ici cietu no thambitie bwega na runji rutheri no uthambie kinya na vinegar no uthambie kinya na tuonje twina chumbi kidogo neyo coleslaw yetu na neyo
Arafu tukamithithiria dressing mayonnaise niyo mayo yetu niyo iji mayo niyo iji niyo ukathithia dressing bwega mutegeri wetu ukameka sure njara ciaku icitheri every time riri ukuruga na riri ugukara ukiringiringagia irio. Your hands are always clean. Na niyo iu piria bionthe uti utumira mutegeri wetu ugakara ukibiebairia bionthe biria uti gutumira na biria biatigara ugatumira ntuku iu ingi iri tayari. Choka ke vegetable yeku na niire iri smart niire bwega niyo iu vegetable iterugagwa ndagika inyingi arafu mutegeri wetu no uraithirie mucere jwaku uria jwitite na pilau yetu nandi niire bwega na roje iru irire yukia spoon koroga kapilau gaku rikana mutegeri wetu pilau irio cia mithemba na mithemba antu barugaga pilau mithemba mwanya iji batwe kiweru iji nio juiju mucere wetu mutegeri wetu na othiria kuruga mutegeri wetu jukia pilau yeku na riria uguta make sure ugwikira portion yonthe ikethirwa inganitie tunyama nyama na niyo iu ikira bwega kamucere gaku iko kau mucere wetu ijuire na juthongi muno juthongi sana. Jukia vegetables ciaku mutegeri wetu nacio ikira bwega na rikana vegetables ukaria vegetables na wingi vegetables ikethirwa icio ikujukia the larger portion ki thani yeku no thiria mutegeri wetu coleslaw yeku nayo iri a bit wet nontu ni ikilimayo kana mayonnaise nayo ukame present na njira ikariu mutegeri wetu irio bietu bie tayari tukurugaga pilau vegetables na coleslaw bie tayari nandi no turia irio bietu mutegeri wetu na irio bietu i very tasty, you can be sure. Irio bietu ibithongi mutegeri wetu na vegetables ukategera mutegeri wetu vegetables yetu iciete na itekimene gitunguru ki in its natural form, gojet in its natural color and form, karate na minchi the same. Tu vegetable tu thongi tu twega tutina chemical tutina any spices na gasarani getu nako kathongi sana karibu sana ibwega nundu bwa kuthira wina bautwe ki mubango wetu Rikone Uweru TV murugi okuo narua ioni Candy Joy yena gitari riega na wete nambere na kuri irio bi na inya mwiri bria biga gutethia ibwega mwanga tukwe wenge wathania kutharime bwega sana.